Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na mom kanalu. Ljudi moji, danas ću vam pokazati kako možete da gledate na YouTube-u moju seriju. Znači, kao što vidite, prijavljam sam na svoj drugi kanal, tako da danas ću vam pokazati kako možete da gledate moju seriju koju izbacujem, tako da mora kucati ovako, samo da ja imam to već negdje. Znači, kanal se zove RJ Sepia i MDT. Znači, ovdje imam par klipova. Ovo su sve javna, a ova 3 su privatna. Mislim, ova 1 je privatan, a ova 2 sam dobio copyright, to jest copyright na osnovu Content ID-a od turskog kanala ATV. Kao što vidite, kada kliknem ovdje, kaže this video contains content from ATV who has blocked it in your country on copyright grounds. Isto ovaj blokiran je u državi, tako da u Srbiji ne može da se gleda. Tako da sada ću da vam pokažem kako možete vi to da onemogućite i da nastavite gledanje. To ćete postići tako što idete u prodavnicu ili ja ovdje imam App Store, tako da ću koristiti njega. Kucate VPN. Skinete ovaj VPN, Proxy Unlimited Shield. Znači, ja ću staviti ove aplikaciju u opisu, tako da skinete to. Kada uđete u ovaj VPN Super Unlimited Proxy, to nam ne treba. Sad čekamo malo da se učita. I evo, ono se učitalo. Tako da, ajde da lokacija. I berete lokaciju. Znači, lokacija treba da vam bude Singapur. Stavite Singapur 9. Sad, u stvari, pa da, Singapur 9. Kliknete ovdje kako bi se konektali na taj VPN. Idete dozvoli. Da bude otključala i da može da se konektuje. Evo ga, povezivanje. Povezano. Tako da, kada ste povezani, možete da izađete odavde i ponovo se vratite na YouTube-u. Sad, kao što vidite, ovdje se pojavilo ovo, tako da možete da gledate. Evo, klikćemo ovdje. Od ljudi, to je to. Nadam da je bio kratki tutorial kako gledati zabranjene video snimke u Srbiji. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Tada jedan veliki